дар Туркия ҷиҳати бартараф намудани паёмадҳои харобиовари заминларзаи шадид корҳои наҷотдиҳӣ идома доранд. номи ин писарбача Явуз аст. ин кӯдаки 3 сола 7 шабонарӯз дар зери харобаҳо дармонда буд. 12 феврал дастаи наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ӯро аз зери бинои бисёрошиёнаи дар пай заминларзаи шадид ва лангоргардидаи шаҳри Қаҳрамонмараши Туркия дарёфт намуданд. зинда пайдо намудани ин кӯдак барои наҷотдиҳандагони тоҷик амали мондагору таърихист. одамони назди харобазор ки бо ҳазорон умед интизори дарёфти наздиконашон ҳастанд, кӯдакро бо хушнудӣ пешвоз гирифтанд ва ӯро табибон ба беморхона интиқол доданд. ҳоло дар макони офати табиӣ наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. онҳо бо истифода аз таҷҳизоти махсус ҷасадҳо ва одамони зиндаро аз зери биноҳои харобгардида берун меоваранд. طبق دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رساندن یاری عملی به خلق ضرردیده ترکیه از حساب نجاتدهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده 50 نفر انتخاب گشته به این جمهوری روز 8 فوریه فرستاده شدند. باید قید نمود که نه تنها نجاتدهندگان بلکه در این گروه نیز دکتران هم شامل گشتند. در اینجا باید ذکر نمود که از 9 فوریه تا به امروز با استفاده از تجهیزات‌های مخصوصی که آنها با خود بردند این هم باشد تجهیزاتی که امکانیت می‌دهد در زیر خرابی‌ها یافتن آدمان یا اینکه جسدها با استفاده از همینها دو روز اخیر 3 نفر شهروند را از زیر خرابه‌های خانه استقامتی که در نتیجه زمین‌لرزه پورا خراب گشته بود زنده برآوردند. باید قید نمود که از این 3 نفر 2 نفر کودک یکیش 6 ماه دومیش 3 ساله و مردی 30 ساله را از زیر خرابه‌ها بیرون زنده برآورده به دست دکتران سپردند. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи истифодаи дақиқи таҷҳизоти наҷот дар чуқурии як вайрона зери теппаи сангу бетону хок одамони зиндаро ҳис карданд. онҳо ба зудӣ ва эҳтиёткорона ҳама монеаҳоро бартараф намуда тифли 6 моҳаро ҳамроҳи падараш берун оварданд. падару фарзанд ки 6 рӯз зери бетону вайронаҳо буданд ба беморхона интиқол ёфтанд. محض با استفاده از همین تجهیزات‌های نادری که در خود کمیته حالتهای فوق‌العاده است و زمانوی میباشد امکانیت پیدا شد که از زیر خرابه‌های بینای نه آشیانه‌ای که پر را ویران گشته است در خود شهر قهرمانمرش 78 جسد را از زیر خرابه‌ها برآورده به نزدیکان سپردند. باید قید نمود که حال و همکارهای جستجوی نجاتدهی از سوی نجاتدهندگان ادامه دارد و باید ذکر نمود که تمام آن سعی و کوشش نجاتدهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده به آن روانه گشته است که از زیر خرابه‌ها چقدر که باشد آدمان زنده را دسترس نموده به دست دکتران سپردند. غیر از این باید قید نمود که از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان به خلق ضرردیده جمهوری ترکیه یاری بشر دوستانه هم دسترس گشت که آن را نجاتدهندگان کمیته فوق‌العاده به جمهوری ترکیه دسترس نموده بودند. یادآور می‌شویم که 6 فوریه بر اثر زمین‌لرزه‌ای شدید که با قوه 7.8 بال قسم جنوبی ترکیه و سوریه را تکان داد ҳазорон нафар ҳалок гардиданд. ба иттилои расонаҳо теъдоди фавтидагон дар ин ду кишвар то имрӯз беш аз 33 000 ташкил медиҳад.